said that she wanna marry you and that we will take you from Indonesia to Kazakhstan. Waduh. Jadi Dayana, jadi kamu mau jadi istri aku ya boleh lah. Hey, dia udah ngerti. Yo, what's up and again, welcome back to my channel Wapektim. Oke guys, kembali lagi bersama kita Wapektim and welcome back to reaction time. Yaps, jadi pada video kali ini Goblok. iya. Jadi pada video kali ini kita bakal reaction lagi The Legend of Ome TV. Ya, betul sekali goblok. Goblok. Oke guys, jadi kita bakal reaction Vicky Naki, I-nya 2 ya di belakang. Oke, kita bakal reaction Vicky Naki di sini. Video Ome TV terbarunya yang berjudul Goblok. Coba bacakan Herul tampan. Dayana, cewek Kazakhstan yang mengajak aku nikah. Apakah ini realistis? Realistis. Goblok. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe channel kita Wapektim dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami cuy. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya, reactionnya. Oke, let's go. Hey, Down here. Hey, what's up? not too much. I like your bang. I like your poninya You deh. like my? Yeah. It's like a kanji. I like your gaji. Gaji itu gaji apa cuy? Where is that from? That is a meme, right? Yeah, it's a Gaji. Meme. Where is that from? I actually know it from TikTok because I'm like on TikTok like 24/7. Oh. Sip, anak TikTok ya. Alright. Anak I like TikTok. the gaji. Yeah, anyway. You live in the States? Nope. Where do you live? Oh, I live in Dubai. Dubai. Wis, Dubai. Sultan. Orang Tempatnya sultan. para sultan. Yeah, I like it here. Ya dari muka-mukanya emang sih dari anu ya, ada Arab gitu. I live in Indonesia. In Asia? Indonesia. That's cool. What is your native language? Arabic. Arabic. Anyways, lovely meeting you. I'm gonna go now. Alright, peace. Langsung Baru aduh. ngomong bahasa Arab pasti nih Big. Iya, Pasti. kayak malas dia tadi cuy, aduh. Hello. Gak asik ditemenin ngobrol tadi. Wih, langsung ditahu dong. You know that? Lah, You look like Indonesian. Are you guys from? Muka-muka Indonesia kesel. iya muka-muka Indonesia nih cuy. Okay. Bukan ke Korea. Sorry. Kazakhstan. Kalau ini enggak sih, kalau di sebelahnya. Oh, Kazakhstan ya. No, I can't. No. I can't see because my camera is blocking the area where it says the country. Make sense? Okay. Basecamp menghalangi. Dia menghalangi cuy. What's your name? Naki. 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 What are you guys' names? Это сокращенно. Naki Sushi. Mulai gosip nggak tuh ya? What are your names? Kenapa ketawa dia cuy? Mulai curiga nih. Wait. Dia ketawain namanya kambing. Emang kayak aneh-aneh juga sih kalau dia Funny. Wah, di skip. lah di skip dong. Ditinggal. Luar biasa ya. Diketahui lah. Kembali dia cuy. Oh, welcome back ya. Saking lucunya langsung di skip dia. Editornya ini kurang aja. In our country. Oh, Naki. Alright. Nama sushi Jepang coy. Dariga. Can you say? Wait. Blur cuy. Okay. What is it? Dariga. 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 Yeah. Dariga. Her name is Diana. Dariga and Dayana. Nama lu yang aneh sebenarnya cuy. Dariga. Kalau Dayana enggak sih. You're the most Oh, ini nih yang anu tadi, yang judulnya. Wait. Is. Wow. You are so beautiful too. Yes, emang cantik sih guys. Yeah. Mana sih ini Wow, selalu? really?
Yes, really. Yang sebelah kiri. Да, можно такое немного. Can you tell Что не можешь? Wah, langsung kaget dong bisa bahasa Rusia cuy, wah. Baru mau ditanyain dan langsung dipoto. Серьезно, так ты откуда? Я не понимаю. Did you know Russian? Окей, подожди. Я из Индонезии, но мне очень нравится изучать много языков, и я теперь учу русский язык. Tadi gosip gitu. Iya, padahal tahu kambing. Your heart is Text pounding. your Instagram page, I will follow you. Langsung diminta ke Instagramnya dong. Luar biasa ya. Padahal Подожди. cowok yang biasanya minta. Iya. Воите Cantik juga ceweknya cewek. в Казахстане? Да, мы живем в Казахстане. О, в Казахстане говорю по-русски? You're Russian without mistakes. Iya. Yes. Wow. Thank you so much. Да, мы живем в Казахстане, но и разговариваем мы на русском, и на казахском, Какой и город? на английском. Алматы? Я знаю Алматы. Астана. Окей. The capital of the capital. Sibuk nyari Instagram nih si Ade nih. Сколько вам лет? Is that your page? I mean, Bukan. Bukan. Salah mbaknya, Mbak Dayana salah itu ya. Не фото, потому что мой друг сказал, что я Ah, очень iya, талантливый. itu Instagramnya kan? Kok nggak ada fotonya? Bukan. Это неправда. Ты очень красивый. Dipuji habis-habisan. Dipuji habis-habisan cuy. Murder. Yes. That's murder. That's offensive. Murder. I think you are handsome. Thank you Very, so much. very handsome. Weh, very very handsome. Itu sebuah pujian yang sangat mantap sekali ya. Dari dua gadis yang sangat cantik ini. Я первее спросила. Сколько дашь? Ну, лет 20-19. О, 20, да? Nah, tebakan yang bagus ya. Я угадала. Да. Ну, Benar. 18 лет. 18? 18 tahun. Tapi kok kayak udah 25 gitu. 20? 20, да. Dayana. Dayana. И можно я буду... Dayana manis banget ini. Mulai gosip lagi nih. Mulai lagi skip Замуж ini. выйду, говорю, за тебя. О, что? Ты хочешь из Индонезии? Нет. Ну, просто он такой классный. Мы заберем тебя в Казахстан. Mana subtitlenya? Iya, aduh nggak ngerti kita nih. Nggak ngerti juga ini dia cowok. Очень быстро. Oh, dia ngomong cepat banget jadi susah juga di artinya cuy. She said that she wanna marry you and that we will take you from Indonesia to Kazakhstan. Waduh, digas lah kalau begitu cuy. Waduh ya. Ты согласен? What? Hah? Are you sure? Я? Are you sure? Серьезно? Почему именно русский? А, почему я учу русский язык? Why do I Why learn? did you choose Russian? Oh, no, Yeah, no. why? Не только русский. Я учу румынский, русский язык. Spanyol. Wow. Nah, ini dia sombongnya. Natural. Iya, bukan sombong emang faktanya gitu sih. Languages. Dia tahu semua bahasa cuy. Испанский. Maksudnya beberapa bahasa gitu ya. Но русский язык очень сложный. Rusia memang susah. Iya, emang susah kalau Rusia cuy. And I think it's very hard. Nope. Я учу испанский за одну Satu minggu. И я учу русский язык за 1 месяц. Да? Lama Mido. Мой... Speaking классно. Do somebody help you to learn? Ini dia nggak berhenti dia muji nih si Dayana ini ya dari tadi ya. Dia kayak terpana-pana мой, gitu lihat я si думаю, Faiki Nagi. Испанский лучше рассказать. Then English or then Russian? Inggris. Oh, of course, my English is better. I think it's my second language. Sip. Can you say something in... Есть такой индонезийский? Indonesian. Can I say something in Indonesian? Ya. Hmm. Bahasa Indonesia cu. Oke. Jadi Dayana, jadi kamu mau jadi istri aku ya boleh lah. Hey, diarti, udah ngerti lah, tapi pasti diarti ini. Cuma cok. Kita harus tinggal di Indonesia. Перевод, пожалуйста. Ya. Okay, so I said, so Diana, she wanted to be my wife, right? But Yeah. Tapi, there's a catch.
she has to live in Indonesia with me. Поняла, да? Окей. Dia oke Indo. Я буду слушать тебя. Ini manis banget Я semuanya учу cuy. турецкий, но не знаю зачем. Я как бы не лингвист и... Корейский знает? Нет, турецкий. Oh. Kayaknya orang Islam nih kalau itu. Can you help me with the test in Spanish? Please. Okay. You know, I'm not very good at theory. I'm just good at speaking. No. Окей. Oke. Ладно, я сама справлюсь. Если ты говорю, если я говорю испанский, ты можешь понимаешь? Well, I don't know Spanish so good. I'm A1 level. Sip. I learned Spanish for сколько месяцев прошло? 3 months? 3 months, okay. I know only si yo hablo hola, ¿qué tal? Si yo hablo español, ¿Qué dices tú? si yo hablo español puedes entender. Gak ngerti dia cuy. Si yo hablo Aduh. español, puedes entender. What does the puedes entender means? Can you I know understand? the habla español. Yeah. Ладно. Diana ngunyah mulu dia. Dayana. In the faculty Ke jurusan hukum dan Waduh. Bahaya nih kalau hukum dan pidana cuy. Polish. Polis. Yeah. Polandia itu Jak Cok. Przemasz. Oh, Polandia. Oh. Bahasanya. Oh. That's Polish. No. She will be the police. Polisi kambing. Future. Sam. It's okay. Sorry. It was Gak apa-apa beda. interesting. Translate-nya. So my wife is gonna be a Sip. What was I saying? Gas, langsung gas. Dianggut-anggukin juga cuy. I will make the best wedding ever for you. sure. Asik. Что ты сказала? Лучшие свадьбы сделаю для вас. Серьезно? Да. Ладно. Ты что спросить мне? Просто все интересно. Где ты учишься? На кого? В Индонезии. Нет, на кого ты учишься? Перевод, please, пожалуйста. Dia terlalu cepat Where do ngomong you itu. study in what faculty? Indonesia. Informatics engineering. Oh, informatika ya. Jadi sebagai iya. Which country is the most interesting for you? Paling seru ngomong pakai bahasa apa? Which language? I Are don't we know. the first people from Kazakhstan? Wih, cantik cuy Diana cuy. Kazakhstan, they're really nice. Russia, they're really nice too. So when are we going Mulai to? bosan dia. Temannya. Ini temannya nih, dia ada muka-muka Asianya gitu. Now that шучу. Now? What? What you ask? Что спросил? Он спросил. Когда ты хочешь выйти замуж? Он спросил, по-моему, где ты. Нет, when. Did you say when or where? When? Kapan? Maybe after the graduation. Yes. Alright. Oh iya. Kayak serius ini. What Dia about you? What do you mean? What about me? When do you want to marry? As soon as possible. Waduh, gampang banget ngomongnya. Gak bercanda kok. Taruh dulu minyak. Kayak betah ini dia. Iya. Apa tuh cuy? Instagramnya. Oh, yang Instagramnya. dia. What? Wait. Coba lihat nih. 2000. 2000. Wih, lumayan anu dia ya. Wih. Cantiknya semua nu kuliah fitnah. Iya. Iya, Kak, orangnya juga cantik cuy. Makasih Beb. Не знаю, но мой друг сказал, что Бурик. Iya, oke. Asik. Твой друг сам уродливый. Ты красивый. Waduh, langsung dibalikin dong gitu ya. Luar biasa Dayana ya. Show me this friend, please. Penasaran ya. Penasaran lagi ya, siapa tuh?
Emang burik anjir. Siapa itu? Gak tahu gue. Teman dekatnya kayak. Tanda kamu lebih ganteng. Tapi dia kayaknya tuh waktu kecil itu. Yes. Foto kecil dia itu cuy. He's not a good friend. Kayaknya ada foto kecil dia tuh. Oh no, why did you turn off your light? That's nice, so I can see you better. Terlalu sih tahu. Simpinnya ruangannya nih. Okay, move on and you can solve any issue. Sits. Langsung DM-an dong. Bye. 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 Kasih lo. What the heck? Lagi Kayaknya seru ini kayak ada di balik layar ini. Coba begini ceritanya. Kayak iya, Ci. Ini orang luar kasas tuh. Cantik banget pula itu. Dayana. Memang aslinya kayak dari aduh, manis senyumnya. mukanya tuh deh. Gemesin. Pokoknya bosan kira. Ya, betul banget bro. Selera orang Indonesia putih, bersih, dan jerawatan ya sikat. Pokoknya gitu. Itu realistis banget ya. Realistis banget lu jadi manusia kambing. Goblok. Ya, next video toh. Oke, part 2-nya. Jika kalian suka jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe guys.